Chibai ule channel thar Zoram news ti hi kan siam ve roya chiar aya ngai thlak du jok ti kan om thina wangin thei angin thu thar chi sang ron chiar tu mani a hetiang lam channel hi om nual to ma se a chiar kan tam po le ria kan tam do na ti in kan ti ve ani lo subscribe pa lo share like le comments te lo peturin ka nge na chi u voin hi vok niak zon thla July ni ria tani a Zoram news a chanchin thar chiar tur kan nei ang te ilo clear hawang u scholarship ladong lo te tan thulom om Ministry of Tribal Affairs in Zirlaiten hena scholarship sem tur cheng vaibel che som nga noi somli pahni sing riat sang khat sanction order Mizoram sarkar hena ape Ministry of Tribal Affairs in Nimina Zirlaiten hena scholarship sem tur apek hi kumsang ni somni pathum chu somni palia zirlai sangli chuang scholarship ladong lote don tur cheng noi zariat pasari point pali pakhat ba ka kumsang ni somni pali chu somni panga chunga scholarship sem tur cheng noi sangli zani somthum panga point pali bialani a Mizoram Scholarship Board chuan scholarship hi zirlaiten an don thwai theinan ma alang ngalani Zirlai Paul Pani MZP le MSU chuan hunrei tak nuwa Zirlaite scholarship don tur mu ani ta chu lom omanti thuan soya MZP chuan scholarship chungchanga thei top chwa in ma an la a governor kaltlangin Ministry of Tribal Affairs po lekha an pek ba ka Delia an zup mu a Lok Sabha member Pu Richard Vanlal mangaya po Zirlaiten scholarship an lak thwai theina na malak pui turin an thuan soya reilo te a hlotlin na an mutamai chu an lom le ti soin scholarship hi Zirlaiten arang thei angbera an lak theinan man lak chun zom zel don ti an soi MSU po in Zirlaiten scholarship an mu thwai theina na an malak na soin Ministry of Tribal Affairs lam ho tu bia a ma alak na a Pu Richard Vanlal mangaya chunga an lom le ti an soi Home Minister Pu ke sap danga chuan Governor in CADC sarkar thia chungchanga Council of Ministers thuthen lo angin ma ala ati Nimin July ni saria Mizoram larsap General Dr. VK Singan CADC sarkar thia chungchang chu CM mo phurna lamek tu Home Minister Pu ke sap danga chuan voin khan thu thar lakhom tu te ashil fia a chakma Autonomous District Council chu July ni sari sang ni somni panga nimin khan thia alo ni ta a Governor rules noaya da ani a hemi chungchanga hian mi puite ta na thil ngai swal pal theya omti soin CADC a hian elected members somni an oma chungzinga mi som paruk chuan tunhaya ZPM party an zoma heng MDC som paruk te hian ZPM legislature party in siamin CADC sarkar an siam theyani ti jun ni som pariat sang ni somni panga khan an lantira heng MDC som paruk te hi aizola lo phein larsap ma a jun ni som pariat sang ni somni panga khan anin lana MADC a ZPM Council sarkar an siam thei thuan thena siam tir turin an dil ngala Chief Minister Pulal du omapo in Governor nena member som paruk nei ZPM legislature party chu CADC a sarkar siam tir mai tha ati thualo thlen to bok ti asoi Pu ke sap danga chuan Honorable Governor in Council of Ministers ngai dan zia ka thlen tora aphut angin Council of Ministers chuan lungrwal takin popular sarkar siam theyan om chuan council thia chu tha ati lo thule member som paruk nei ZPM MDC te chu CADC a sarkar siam tir mai turin July nili sang ni somni panga khan Governor nena ziakin Council of Ministers ngai dan thlen ani a Honorable Governor in Council of Ministers ngai dan zia ka thlen tura adil nuwa Council of Ministers ngai dan ni lo zonga thutluk na asiam le ta tho si hi awan doi thak kan ti tak zeta democracy za omna ti mel hem theini hialin kan sia a
heti lai hian CADC thia chungchang a thutluk na siam thei tu chu governor ani a adu anga thutluk na asiam athiang ti kan ria a chu wangin honorable governor hian CADC a thia na notification hi ngai tua non le turin council of ministers chuan adu hle ani ati hotel management training course phase 2 honani Voin chun khan Mizoram Youth Commission, Honda India Foundation le Visan Foundation tichang kopinan buat sai. Project Bunyat Hotel Management, Food and Beverages Training Course Phase 2 hon na hun chu Mizoram Youth Commission, MYC Auditorium manani a. Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Minister Polal nging lovamar chuan khwalian ni in he hun hi man puyani. Khwalian chuan Honda India Foundation le Visan Foundation tene na tho ho na tha an nei chu lom omati thua soya khovel thang zela hospitality sector thanchak zia soin hotel management te nursing le caregiving a te mishing mamo na asang chak hlea henga hian mizo thalai ten theina sang tak kan nein na tho na tur kong zau taka in hongani ati Mizoram hason na soyin pute te chuan Japan rama nar som panga thon chwa anni to thu te thon chwa le mai thei tur Japanese strong zirlai mi somsari pariatan ommek thu te asoya ramdanga mizo thalai te rintlak le omzenei zo ka tam le zwal thon chwa anni theinan Ministry of External Affairs Government of India nena lesde department chuan recruiting agency ni tura dil na akal puimek thu le a hlotlin thwaya be sei thua soibok Project Bunyat Training Program hi thlani chung o program ni in MYC Coaching Center a zirna kalpui thinani a Phase 1 hi September sangni somni pali to March sangni somni panga khan kalpui ni in pulal du oma Chief Minister chuan alo hong to a aizole lunglei MYC Center a te training nei ni in mizo thalai za somni pani ten training an zowa anzinga mi somkwa pasari chu India ram hotel changtlung tak taka te na thokin an om to ani Voina Phase 2 honna a hian Honda India Foundation chuan CSR kaltlangin MYC Coaching Center a mantur Smart TV pathum an hlan ngalani Training honna huna hian Vishnu Dixit Chief Manager Honda India Foundation baka Visan Foundation ami te MYC official tele Zirlaiten an telani Leadership Sensitization Workshop on Banakai Scheme neyani Voin thole ni chuma dar som pakhat khan INWR Auditorium Mineko a Planning and Program Implementation Department buat sayin Leadership Sensitization Workshop on the Mizoram Banakai Hand Holding Scheme chu Dr. KC Lalmal Som Zava Vice Chairman MSPCC and Advisor to CM Hand Holding kai shwaina noaya neyani MSPCC Vice Chairman chuan thai thar leite kan zo fel thokhat to awangin tuna chuan kan flagship program hand holding banakai scheme lama chakzokin ma kan la thei to tura kan ngaya he scheme hi Mizoram din chwa na le mason na tur nuk puyani awangin lotlin kan tum tak zeta film khurpo kan film khura hand holding scheme noya lon lamek le deal tur zong zong ten voina leadership sensitization workshop kan thupwan chwa hi an Siat bel le angai ati OLP lal changkima MSPCC member and managing director Zitko chuan hand holding scheme dong tur le ladil tur zong zong te sha tur poimo soin progress partner 10 Bengalore nan lak le rul dan tur te hand holding scheme noya loan scheme poimo zwal sang sang PMEGP Mudra KCC NLM VT subsidy Stand Up India SUI Startup RBS Bank Regular Scheme te atanga guarantor chungchang le da kham chungchanga corporate guarantee noya loan coverani dan tur te sarkarin progress partner te apuina bank loan interest le guarantee chungchang te asoifia bok
he workshop a hian bana kai scheme hnuaia loan support hi state sarkar guarantora atana wanga rul ngai lawemo rul lo poi lawemo angai na a om ni alang chu thil hriat zual poi em ani thu soilan ani a loan rule thalo chu loan chia a chiar ni in case po siam sak theiani tur thu soyani bok CM special package sem thoya ni tur thu tarlan ni in he special package hi tranpuina cheng noi khat thleng ani awangin cheng noi khat ve kan dong don ti na ani lo thu le an malak na tur mila pe kan ni tur thu soyani a heti rwal hian tum khata an don tur za tan dong ngal ve kang ti soilan ani bok he sensitization program a hian MSPCC member tele partner bank te IO ba ka nodal department atangin AHN vetile CNI department le ZPM general headquarters try to engimoza tan tela in zirtir na ba ka zona le chan na hun man ni in MSPCC member pilal dikimi chuan lom thu soina kharani Central YMA in Burma Chin State a zo na thak pol sang ten in remna an nei theinan ril ru in hong taka soi ho turin an ngai to na seng turin a beise Nizana Central YMA Executive Chukhom Chuan Myanmar Ram Chunga Chin Hills CDF le CNDF unaw in kara in sha thiam lo na awanga in ka na thleng chu poi atia Central YMA ngin na anga CDF le CNDF te in kara in ka na atop ta chu lom omati thu soin in rem na a om theinan Burma Chin State chunga pol sang te chu ril ru in hong taka soi howani theinan an ngai na seng turin Central YMA chuana beiseya boina awanga Mizo ramaral tlan titan bu faile e tur pek ni se atibok Central YMA Executive Committee chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme kalpui me ka mipuin harsat na anto te an soi howa hun rem changa Mizoram Sarkar thunei tu te soipui ni se an ti a Central YMA chuan July nili zir top ni khan Mizoram Universal Healthcare Scheme chungchang hi Non Government Hospital Association Mizoram shrai tu te an lo soipui to ani Mamit District Excise in Mamita Dor Pakhata Trangin Phalna nei lawa zor grape juice le wine somthum parukan man Thudon danin Mamit District Excise and Narcotics Duty te chuan voin tlai darli le minute som panga khan Mamit Bazar venga Mart doran endik na a dan phallawa zor bicho grape juice som pali grape juice kwa zunzam banana juice nga Isabella grape juice ni le champ wine ruk avain somthum parukan mana dornei tu pilal duat pui kum somli panga Mamit Bazar veng chu MLP Amendment Act 2025 mangin thubuayan siam sakani Mamit District Excise and Narcotics how tu te chuan thlaya tanga siam wine juice alcohol content chi sang chu sarkarin phalna apek de tan lo chuan zor le shal phalani lawa phalna nei lawa siam kol le shal chu dan bo chhiat na ani ti she turin mi puite an cha ani